Oke, baik. Selamat pagi, good morning. Pilih lagu tuh tahu betul ya. Para bukan nih. Wah. Memang aku tahu tuh. Oke, kopi lah asuk. Kopi lah asuk ke. Oke, angin tuh. Bade enak banget nih. Oh, bisa mi patoro mi tutup le. Iya. Ternyata. Baru beli baru kodok tuh. Ini mau teh. Tadi sukirin nanti. Oh. Oke, kurang lah. Iya, bantu lah. Marakar kate. Mengo bawa kata le. Ini omanen ini. Dia rasa penerus. Iya, penerus. Anak muda, jom belum berkata anak muda. Wah, lama dong guys. Yo, tapi ako kita soranasan. Kumuya tialo di sana kumua matom dikit. Yan nagdedende lang nga to biasa kay di ko matom ni mapalam. Buang bogi makarudusan ki. Sang may allo bilang nakasih turusan kamu. Dipadatkan to sang may allo situkan na lapatangan lo na dinirundunan ni apata padat kampang mo sang may lammo tu allo torona dongan lo lan mo tu me balun lan mo tu manombon patangan lo tu tapadat kan to sang may jadi hati lo di sana kumua maktom biki na bisa bailang ngambalakan domo bairaran balakan ya tubutun nate baido ya mau disanga bayi toparenge pajukan toparenge lampak jukan toparenge dan disanga tumpu 100 ndok toparenge motosolan ke patalo tumpu 50 patula ke tongkonan patula nah den tu tumpu 25 ya matemai pabalian lah. Oh harga dolo to di saya pengambil aku mau palayan nala urus di 100 lenteran narilan ya dari hati lemak tobi tengkana dako tumak tobi lama lagi situ tobi lako to pertunuan lako to palakan ladoro to tombadoke mane bombongan mane tombi mane belatedong
Mane te dong panepe. Nah, mane undi tu keluarga bubuk ni. Oke, empat. Menggulili ki pentalun joto balakan dako. Mangka ki menggulili pentalun tangka lengan pentuanginan na ke ambil. Do pentuanginan na to papangampangan tu keluarga lako to parenge. Namanya Pak Besuan itu tedong tulah kebalakan lama te dialog. Bayam atau tu garis besar na tu tengkal atau tengkal dialog. Iya. Begitulah tugasnya tuh perengnya. Bagaimana? Ya, Sudah seperti oke. Oke. Oke, Murka dulu. Oke bosku, mantap. Mantap, men.
Ya tuh pengkarangan tuh nenek tatake-take kebenda di pinti susun nalan le pemantong kerja pada pegawai nasional situ susi itu kada turun takon kasih tamu-tamu kumako ya tuh ada nama tumbuh Jomai ketua lembaga adat sama-sama yaran na kuatet setengah 90 tanggal 90 bisa pani rondonan ni apa yang na demo turarapuku mamali ilaram potongkon bisa mo tapalendok tamana karampuan sabat tatay saranasan kumwa Allah sarla tulak si pangapana at bulakal lupenden naman jadi kita keluarga bisa dengan dengan papamangan merasa kau kita terasa mau apa semua ranting mana sebentar Abe ebula yang maadan dan dalam tindok ya.
Elena panito sang kalamana. Oke, foto dulu. Pisah pen 2 pen. Sandun. Oke, mantap. Iya. Mga random mo. Tak siya nalakal eh. Iya. Tanto di steroid daw kita mga random lang. Iya. Saroy. Oke, lu kopi, Mbak. Ini kopi, oh, aku buat kamu dulu. Ya. Yo, la suci moto la ko kita masing-masing. Kemudian de torang kota Pak kaki sinde timo ini. Ko lata pertama waktu rombongan tadi rumah. Selanjutnya motor itu tomak duluan. Iya tuh anak tampo tadi to. Air tante Siti ya. Nah, selanjutnya mau Siti. Pak Malaka Si po minta. kita mau capo siapa rapuan tulang sigi dengan Lagi sugi yo. Lo kamu disuatu kita sugi yo. Dahil pa siya ako lugar na makakande. Dua pang toli. Iya. kita rusak di rombongan dasar Hindi, pula na. semua yang sama tomak papat Iya, Jualan donon tomak marak Pak Marak. Hei. 1 2. Nah, di mau coba Oke, mantap, Mo. tomak papangan tuh tomak badung banyak masalah tuh di Parangkuala. Nah, mati teh babangan katongkonan Rabu kutu sadiala tamamai sianene na arma dio mai tokesa nene inet daya mai liatu sianene Antoni dio mai lobe keluarga Pak Tandukan Inte Sarapu sianene Rizka sampai mai tongko keluarga Pak Tandukan Sarapu keluarga Pak Tandukan Sarapu si nenek Pean Bamba Petalian keluarga nenek Kenan Lobe si Mama Riring Diomayambon yang mototu rarabuku sadiana tama Bakit? Ay, pan.
Oke Yohana, Sanda, mantap Bunda. Terhubung lagi. Oke baik. Penuh nih Mio. Domai kami para puan, domai depungan tondok, tondok kami masih mengkaurong kumayan turarabu untuk disambut tusanganna. Nalata masih bikin karampuan, itu ada nalata masih bikin karampuan.
dua anggalangi maruangan patara asia-asian narandete tanah kadua dak narondon nikan lapaderang nadak nasarompon nikan ni dewaran to buang Yesus buang peda asal dia langkam pikir maila yang kalau pikir rorak manuk pikir sare tinggal bogok di masulana salang dari kanan kairi tiang kabairi namanda bala kolong kina bintik pulang bamba pedawangki anak kami itu pasumpungan puduk to paumpuran kana-kada tosoan kan gamaran kibuak kileng koli lagi yang kimak gamaran pindah angki mesak dabombongan mangilala laku lambi mangisan laku kilalai ungkakan kambatama dikaleki sapakan tondon tobat angki kekuatan kami bergakak selena inde ada tang kami maliping kaluak na inde dan palelean nenek manganda sangka ampun na ada todolo lentenan padikuan kapoenan nabi sarah mangilala ko mula tahu mangisang kotun botolino kamu mau tahu nola eran nilangi alwangina kamu mau tahu kolam panan endak to palulungan kulak mangka di pelendu mangilala pikir nenek tang dilino mangisang pikir nenek buen manik pesio aluk sanda piduna mangilalan di Banua Puan mangisan lan lipu salim pano padang di Marindu mangilal pergi buang tambor langi mangisan pergi buang sanda bili mangilalan Banua di toge mangisan lan tontok diangin di tongkonan kandora pesio aluk sanda saratu mangilal pikir datung nasangalla mangisam pikir buang paloda mangilal pikir lan tongkonan layuk mangisam pikir lan nesungan pakalan doan tongkonan layuk kairo mangilal pikir tulak tangga matotok na padang disangalla mangisam pikir tongkonan napa mangilala pikir puang tomasa mangisam pikir patolamuane mangilala lan di tongko mangisal lan di londong kila kamu melondong kila na padang disanggala saungan la telam bunda bas setanggana untanan tuar rondon untampang batu meloli keden tola palu tutu tombang keden tola paus sak balatana mangilala pikir tongkonan apa tongkonan tulang mangilala datung wade mangisang buang tunde kamu motong pakalor lima to sekong tong pamisok mata to buta tong tulak biang rapa to sari tilde malulun tongan arang untumpu renge kak tuto pande untang lak lembak lekto unda si pokana lembang unda rumah pasilana koli-koli mangilala pilih tongkonan napa tongkonan suaya mangilala buang parak kemangisan buang manu kamu mau kipo panggala taman kipo kura manapa kipo pakun buang sugi kipo tani teke anan lan minik na padang isan kalapas setangana mangilala begitu lepo pindan padang di sarapung to tarik karomian padang di gandang boro mangilala piki buang to gandang mangisat piki buang salembangna mangilala piki buang indo sandalopak mangisat piki buang parama
mangilala sola mintu tongkonan kaparengesan lante padang di Sarapung. Apalin to tanah moto aluk minene yo may batang di kaleki lodang susuk peu mambo sangka mit todoloki yo may tondon to batangti tontong komiki kasiri datura dan komiki katangka ampulembang nabalari kilo lo kaliu nalari kitang kila pandaka tatang sitirolindo tatang silanta kada-kada maaf kambang bukan numpo aluk-aluk na buang Yesu dan ilabe tambah tuturu bukan lame yang mulita dibantu bukan kikuan manggil lala to titanan talo mangisan to tirindu batu patoko buang matua buang Yesu buang pena masallo kamu buntu batungki kamu tanete matotoki kamu randanan mandaki kamu benteng tangti lagi lindo misanda lindo natasik mi baturupan inde pantara anak natongkonan pangoloan na isungan lendo tama karampuan boyo tidukun tama teka isungan tomatangka lati mbak na lamay tetangga na tondok lili padang di Sarapung todi pogandang corona padang di Sanala lati mbak na limbua pak na padang di Tokesan to si taranak pala sama kati to si loloan tanduk dewan nanai nenek patokok mangimpulu pampar lan bamba narak dak tolo angina to kulak mangka di pelendo tiumbak na limbua pak na padang bisa ngalak lambai padang leatu to si kambing rinding daun ninduk to si loloan sapan buah-buah lati umbak na uluna selalu keluar damai tandung siun na langit tiumbak padang di sopai mengkarak papadang di salu sang bas nenek sang kalapanda todolo kapuangan tak tonna ditulak buntun na bone tonna dilangdak tondon tanete na to senda na bonga banggai lan di salu karampuan tak katongkonan tak kamamaliran tamas sorasong kitimang bulorolong kiram depala ma'au tangkelesoan sampah bating kiwatondo pangotonan mariuki Sampai po tinggal.
Gimana tempatnya? Tuh bang ada gini. Apa? Biasanya. Rantong loh. Sama kulit sama. Nah, Boleh saya masa betul nih Pak? iya kulit sama tu mie. Oh. Oke bosku. Banyak apa pasal? Iya, ada pakai tu. Punya toh. Ini negara kita. Yang perkara tolong kita. Oke, Indra Lim hadir lagi menonton sekali TV. Oke, baik, terima kasih Lim Halim. Maram tu lah, elok kamaram. Dan mereka depotori ompit. Oh, budaya bosku. Banyak. Lalu guys. Cah. Oke, spill dulu gadis-gadis Toraja. Aduh, gadis Toraja sekarang lagi belum ada lagi sekolah. Wow. Lagi tekolah. Cuma nenek-nenek yang ada. Apa ini? Taruh. Jadi untuk salah.
Demi salam. Iya, mau tutup. Salam. Boleh. Oh, mama anak lah. Ada siapa lah? Mama sholat di. Mana sila na? Ano ko sabihin na meron ko? Kan paano ano? Live di tempat wisatanya Toraja, soalnya belum pernah ke sana Toraja. Oh, oke, ya kapan-kapan. Oh, lo na meron na kita. Udah tahu deh. Ini kita kamu suruh silakan dia. Oh iya. Oh iya. Lagi olah babak kami lagi lambat tinggal di tangan mereka kami di tanggang tanpa saya laku.
Iya, tapi kita keluarga sedang sakit. Walaupun nanti mengikut kapal, tapi tiro video itu pribadi kita yang dari bukti kalau umum dulu apa sudah bisa. Kilo nih. Tete. Ano po ba ang paglumasan ka? Wajib oke. Oke, Sri Wiji. Langsung tuh dah. Situ kamu berdiri dulu, foto kamu. Situ dulu berdiri, berjajar di sini. Foto. Sini berjajar lah. Kita potong pintu dulu ya. Sini sini, sampai di sini. Oh, ya sampai di situ. Oke, atur baik-baik, kasih lurus, kasih memanjang. Yang di belakang maju ke depan. Ke depan. Itu yang di belakang. Begitu saja. Rapat-rapat kok. Itu di belakangnya, yang kecil di belakang kasih masih. Nah. Oh, begitu ya. Mantap, mantap nih. Oke. Pisang pen 2 pen, talun. Tole pe. Bicara mer kok. Pisang pen 2 pen, talun. Pisang pen 2 pen, talun. Oke, mantap loh. Cantik-cantik.
suruh ki Mario atang kilekai. Tonton PKB Kibenan Gorjulama Rak dan Pesiman Kiparwang Peking Bablau Laku Romana Ipa Ombaria Makarenta Makalima Nalai Tegari Bulawan Makbangkan Ronak Mapalam-palam Naria Saliana Makalima Naduka Lako kita Tonaria Tanun Palam Pangkaram Pondok Yuk Masalah dan Pakai Kaisuman Komataka Kikwa Mangkasem Ki Siti Rolindo Tomak Kapunan Mangkurat Miki Simanta Berupa Tomak Kapunan Nawak Yonan Tadan Tolek Soman Sebut Pamanasa Siapa Kami Simasai Teburan Padang Lepak Dari Bualang Dek Wain Lepak Padang Kanan Lepak Selalu Padang itu Palagi kuat tabik olik sering pergi lentek tak kali itu dilani priangka ipak peringan tak andai pada tidak pergi kini rokok pamak meresalu kidiong pamak pasaran dalam usilaban apakah datang tibiak ban mangumbile pantasi pa bisa datang titip obelua kada kata palambiran bisa kata mau kurang tuberan dapat itu malingki turunan tomaliluki taruh tolean lagi Kikuami di makang pono malipurana mesiok talen palumpa-lumpanen mesigiran wailasun Tanggung nisama di taman ampak sorongan seputan pemaranga malipari subulawana rantian tuyu taluang sapa Tangan paramdi malidika kada sama bubutang padetek malisapati karena disara Ia rakana waktu tibain bingak orang dan dipurut kikilang ngamatan mak kada toman tiang basulipak manileng kodililaki kiret kebatan mak tundu malesok Iya rakana ko kira ko umba ke umba kita param di mong pauno ko ki roko ka koran sele ta kita parete mong paune sun ki roko sakai suman sang kalamata Iya rakana ki kambia santu bisa ngarara ta ke kadir timlawan ni pakan tianan makanan ta nalanga masih sonda si tengkan lerek ke masih sele si pembulean lai tandai pangaraka ampo maniki padolo nenek maniki pabudi kikuat adik tangki lambi umborong-borongan ni tanda butun tatangki detek untang-tungtang ni kombati naraka laki kobang malitu katang paramiran naga katang maupuran tasorong bang mirok walpe kalau soron pupang dangun puang matua tapi dan video sangka pengkat yung manumpo pamotokan tutumang patah na tua barra bulawan tasak kita masawan si barnun katang palambiran na tong kakinandi na nitang karawan tamatandasan si kore-kore katang palambiran nalabi piatunan na dete tulak kasih dolokan na kaya kumombogi sumpuman arang lamay sawan si barnun kaya tumampay pande paling ulamay poporan si ayokan na kumbomira bulawan tasak katang palambiran na tampa nira na nitang karawan katang maupuran tapo bulawan tasak ki masalah nasang tontong si tuntun tua tapo nanik tang karawannya angga mahiri erat dan sipan di paraya tabe tapo tanan rampak tali maduan tata kali dan maya-maya sungi pakar
Kita lima orang yang anda butuhkan, yang betul. Keluarga Pak Tandukan, keluarga Pak Tandukan, Indes Sarapu, mempatulah nenek nak apo, lalu lakoki alam B. Sidaruna keluarga Pak Tandukan, keluarga Pak Tandukan, Sarapu, mempatulah lakona makna Ela, lalu lakoki alam B. Keluarga Pak Tandukan, keluarga Pak Tandukan, Indes Sarapu, mempatulu lakona tantatiku, lalu lakoki alang be. Nenek Rizka sampai mai tongko, mempatu lakon nenek nateo, lulakoki alang sitaru lantang talung pulau misa sarako talung pulau napa. Oma Damaris Palebangan, dio mai palu, mempatu lakon nenek na apong, lulakoki alang sitaru lantang 10 misa sa 10 nan. Siapa bapak 3, bapak na 3, dia may maros. Mempatu lako nenek na apong, lalu lako ki alang sitaru lantang 10 misa sa 10 nan. Nenek Resti sampai may suaya rampo mak tangkian suru, lulako damro misa sa lako damro karua. Si nenek Pascal sampai may tongko rampo mak tangkian surut, lulako damrok misa salako damrok karua. Nenek Arma damai tokesan, mempatulako nenek Bamba, lulako kasera salako 10. Bapak Pedi Petarian rampo mak tangkian surut, lulako damrok misa salako damrok karua. Si nenek Inet damai liatung, mempatulako nenek Bamba, lulako kasera salako 10. Si nenek Antoni dio mai lobe, mempatulako nenek na apong, lulako 10 misa salako 10 nan. Si nenek Gio daya mai salu sopai, mempatulako Andi, lulako ki alang A sitaru 10 misa na 10 nan. Keluarga nenek Kenan lobe, mempatulako nenek Teo, lulako 30 misa salako 30 napa. Bapak na Indi daya mai salu surai, mempatulako Andi, lalu lako ki alang A sitaru lantang 10 misa salako 10 nan. Sia Mama Ririn ampon, mempatulako nenek Apong, lulako 10 misa salako 10 nan. Nenek Pean domai Petarian, Bamba Petarian, mempatulako nenek Apong, lulako ki 10 misa salako 10 nan. Susi mo kilang video batang di kaleta kidete dia tonton to batang ta. Palaitan dari raka. Dem manitang matar ketan nun tamataligo duan tatang mases sebadi darak dak tamakarangan pasiruan ta. Layate mai sakarara ta tanda butun tasia atau tapatu gigua. Melo sa melona tarampo de tongkonan kada pandu pa ulelean tapasikitanan ni ba tu tapakaloloy. Susidu ka tonton di lak pala paira dan di rodan tinting. Kumayate mai apa taba. Sipa kada melong kita tapapatuan tamane pakitai painan lak binayate mai ma'rupa patuan ni mane papandan ni pasimataran. Sitaruk na to kita tu rampo metua rampo mak tangkian suru ia tula misipa kadan ya motu nenek na apong kitole petua tangkian suru sipa kada komi nenek na apong dari lagi kuat tabe tabukai ulang musulim kararata takok karan karu dendek mo pak kampuno bulawanta tatutun lako inan mangka di sakbu. Sikaruna Pak Rapuan tu lampasan kakaknya ledu tamate karampopo yuk keluarga almarhumah nenek lai pirah daya mai tumanete si Bapak anak Charles Alloregong yung mai pinron keluarga Bapak Belo Mangontan damai tokesan
keluarga almarhum Nek Palembang Tondok Bangla Tokesan, keluarga almarhum Desima sampai Maila Bitombing, Nenek Dolpri La Bitombing, keluarga Nenek Geral Tombang Tumanete, keluarga almarhum Nenek Loga A Tondok Bangla, Siama Majing Yomai Lobe, Papa Ole Lamaswaya, Mama Jin Sola Masunu Yomai Lobe, Mama Karel Tumanete, Papa Karla Dayamai Tumanete, Mama Tatno Tongko Sasa, siapa Papa Ipan Dayamai Tokesan, keluarga almarhum Nenek Radit Tumanete, Mama Willy Tumanete, Papa Anta Pak Tolongan Tumanete, Nenek Ansar Tongko Sasa, Nenek Asir Tongko, Halo Mbak Kiki. Papa Geri Kalaulu Lampio, Nenek Penny Lamai Maraba A Petalian, Nenek Tampang Marante Lakbo, siapa Pak Radit Tumanete, keluarga almarhum Nenek Najaska Borong A Petalian, Papa Yoris Lauk Maisilan, ia mau tahu rara buku tu lampasaka kalena mengkara patamate karampuan boyo. Susi juga tahu tentang bangkit beramian lagu kita soal masa. Ketua kami dia milih Tondok, kami dia milih Pak Rapuan. Kemak ini tak kalingan angkalita kalian duk siamo tamate karampuan soal nasangki. Tambahan rombongan siapa Pak Donald Diomai Tokesan, siapa makna Irma Manokwari, Papa Peri Kendari, Mama Pani Makassar, Papa Naleksi Makassar, siane Nenek Lolita Rantepao, Lili Tanta Lili Yom Damai Rantepao. Oke, rombongan kedua. Oke, kita jedalah dulu ya. Kita pisahkan dulu rombongan pertama dengan rombongan kedua. Kita jeda lagi. Oke, baik. Halo. Oke, Pak Lembang, Tokesan, terima kasih sudah hadir.